Lijep pozdrav, nova priča je pred vama, a prije no što krenemo zamolio bih vas za podršku. Kliknite subscribe, preplatite se na naš kanal, vama je potpuno besplatno, a nama znači jako puno. Ako vam se video svidi, dajte nam i like, a dojmove nam svakako napišite u komentarima. Poštovanje gospodine. Evo, pozdrav mladiću, šta ima? Evo, gospodin Janoš. Tako je. Mi smo čuli da je ovo jedno od najposebnijih mjesta, lokacija. Ajte unutra, pusti vani, da ne pričamo vani. Pa da, ovo je, znači, rađeno prije 18 godina. Smo uređivali kuću samu. Baranjci onda nisu ni znali kako se zovu, tako da ja znam. Cijela Baranja je bila ovdje snimala. Da. I uzimali ove... Pokupili ideje. Tako je, snimali to. Šta ste rekli, koliko dugo ovo? 18 godina. 18 godina? A 18 kuća je malo starija. Sama kuća je 1869. godina, znači 150 je to. Ovo je vaš? Godina. Tako je, ovo je bilo od mog strikana kupljena i preuređena. Znači nije bilo ništa u dvorištu, bilo prazno, bila dva duda 100-godišnja, sve smo ovo dovlačili, uređivali, onako kako je nekad bilo, kod bake. Svaka čast. A da. Je li ovo restoran, je li ovo... Ovo ti je seoski turizam, seosko imanje. Ali baš u onom izvornom obliku. Znači u rustikalnom dijelu. Čuj, to ti je najteži oblik ugostiteljstva, to rijetko koji rade. A da, gdje god dođeš svugdje, pločice, to je najlakše. Jebi ovdje dođeš, ovo ne možeš očistiti, to je ovako kako je bilo, izvorno, da, kako su nekad stari naši živjeli. Hajte unutra, bogati. A da. Ne. Pa da, vi ste bili tu šlikat, jela? Nikad. Prvi put smo ovdje. Znači sad si u srcu Slavonije. U srcu Slavonije. Što se ovdje događa? Svatovi, fešte? A budu tih ručkova, večera, rođendani, krizme, priče i svašta nešto. Recite mi odmah, tu su neke stvari koje su stare preko 100 godina, vjerojatno. Sve, a i preko, vjerojatno. Sve od slika, evo sama ova noseća greda, boga, 1869, znači u originalu, ništa nije dirano, zidovi molovani. Odakle vam te stvari? Nešto se kupilo, nešto se dobilo, nešto se kompenziralo, svakako, imaš i donacija, i kupljeno, i svakako iskupljalo se. Pa ja obožavam, znači, od malih dana. To mi je želja bila kad sam u ugostiteljsku školu završio nešto u Čardu, nešto u starinskom stilu. I evo, nakon 45 godina, sada. Znači, evo ti vidiš, ovo sam ja prije, u mlađim danima, tamo na onoj slici. Kad već slikaš. Da. Čekajte, vi ste školovani ugostitelj. Znači VKV kuvar i KV konovar, ugostiteljska škola Osijek. I radili ste negdje prije? Radio sam u Vinkovcima, radio u Osijeku. Radio sam u Osijeku. Praksu smo radili onda u ono vrijeme u Royalu i Centralu. Pa onda, ne znam, jednu godinu dana u Lovačkom Rogu, ali to je prije 45 godina. I onda na moru par godina, pa onda pretežito u Vinkovcima. I onda došao taj nesretni rat. I onda malo vojske, svašta nešto. A da, 3 godine vojske i opet se nastavilo s time. I sad je ovo šlag na torti. Ja bi nekako zaključio da Janoš nije baš hrvatsko ime. Janoš ti je čisto mađarsko ime, tako je. Mađarsko ime i ovo ti je mađarsko selo. Znači prije rata bilo oko 900 stanovnika. Znači možda bilo 20-ak ljudi koji su se izjasnili kao Hrvati, možda par Srba i to je to. Znači ovo je deklarirano mađarsko selo. Ja sam se tu i rodio, najvjerojatnije će me tu i zakopat. Jeste stvari promijenile puno u selu od tad? Prepolovilo se. Znači, ovo se izgubilo, nekad je to svaka kuća imala nešto tradicionalno, sad se to sve pogubilo, više nisu ni ljudi ko što su bili, postali su samo živi, nema više, oni
stari tradicionalni svinjokolja, svatova po domovima. Evo, ovo ti je, na primjer, u svatovima se muški kumovi posluživali u tome i domaćini, imali takve kecelje. Toga sada više, malo pomalo, sve se to gubi i to je to. Počašćeni ste što su dočekani u... Je, pa to ti je, nekad se pozivalo u svatove, kumovi su imali takve pregače, kad se išlo po selu, sa šeširima bogati, nema kakih. Znači bolje je bilo onda nego sad? Ne da je bilo bolje, nego ja vjerujem da svi bi da se to vrati. Pa nema, pa ti nemaš više, u selu bogati nemaš, faktički, nema niko, nema ni kokoški bogati, a kamoli, evo što imamo mi tu, to nam je to. Tu vidiš, imaš tu. Evo viš tako nekad bilo kod prabake, nekad ne samo kod moje, nego svaka kuća je tako imala, ovo ti je malo svečanije, ali tako ti je bilo nekad. Ovo je prekrasno. Znate vrijednost svega ovoga danas? Nema, to se novcima ne može iskazati. To kad bi računao novcima, to ne možeš ni platiti, niti je to na prodaju. Niti je to na prodaju. To je ljubav. To moraš voliti, a da moraš biti malo opičen i to je to. A da nema bez zajebancije. Jel svirate? Ja inače sviram i harmoniku, ali samo drugi glas. Aha, drugi, prateći. Plenki, Pupika i Tazi kad su rekli prije 2 godine, nemojte dirati cijene, samo pretvorite. I ja tebe poslušao, ja pretvorio i od onda se nismo vidjeli, jebi ga, i ja ostao tu gdje jesam u materina. Ali dobro. Čekate da vam oni jave da smijete. A sad ne bi iz principa dirao. Jasno. Sad se vidi da su ljudi u znači slobodno staviju da je u kurcu, ovo je malo modernije, ali u starinskom stilu. Znači tu smo napravili WC da bude po evropskim standardima. Normalno. Ima dole i poljski WC. Malo manje evropskim standardima. To je manje. I mogu ti reći da smo najbolje smo radili prve 2 godine kad smo radili bez struje. Onda je bilo najjače za... Čekajte, bez struje? Bez struje 2 godine. Jer nisu mogli dobiti da priključe struju dok nisu konzervatori. Da. Dobar dan. Evo ti vidiš, ovo ti je na primjer isto tako u tradicionalnom stilu.Šte rakije popit. Prava domaća rakija, šljivovica od višnja ako ćete pit. Predobro. Pa ako ćete sa mnom jednu? Pa nemoj da ja pijem, ja još imam za vozit večerak. Pa vozimo i mi. Ja, dobro, vi možete ostati ovdje, ja ne mogu. Da ja moram. Ako ostanete morate se raditi, jel? Baš tako. Marko, molim te, snimi ovaj znak ovdje. Dobar dan, kako su tetka? Dobro, ja sam ti još napravila. Kaže, dvorišna rasprodaja. Dvorišna rasprodaja, sve što nam ne treba, to prodajemo. A da. I to. Ma nije, euro 2, eto tek toliko da nek se narod veseli. Dobro nama, dobro njima, ima za svakog po nešto. A da. Pošto su lampice uopće? Ma tetka, za tebe, džabe. Pa nemoj zajebati. Pa ozbiljno, za čeru i za tebe je... Pa ne, ozbiljno. Za tebe i čeru ti izaberi i to je to. Pa neću, pa ću ja više kod dođe. Molim? Ma i kape i bira šta hoćeš. Evo ovdje opasan, pa bolje da nikog ne pozna. On će na kraju podijeliti. Ne sekiraj se ti ništa. Ajde, donećemo još, ajde. To više daš, to više i dobiješ, jebaj da. Bez zajebanci, to je tako u životu. Pa da, valjda to tako u životu je beška. Kad ste to, nemojte me pogrešno shvatiti, ali kad ste to shvatili? Što više daš, što više dobiješ? Pa valjda to tako u životu. Jel to dođe s godinama? Jeste tako razmišljali kad ste imali 20? Ma kurat, ko je tako, onda niko nije ni razmišljao o tome. A da. Znači mora se neka mudrost steći, jer godine moraju proći, neko iskustvo se mora. Bolje se čovjek osjeća kad može dati. A da, nego da moraš tražiti. Bili smo i prognanici i svašta, i nama su pomagali, onda ako možeš, onda bolje pomoći. Hoće nas napast ovdje? Ma neće napast, to je sve domaće. Imaš gore isto u čardaku. Sad, vi ovdje imate i smještaj, jel tako? Smještajni kapacitete? Sad u ovom momentu još
Priprema se. Pripremamo, da. Znači, ova kuća je, ajmo reći, nekakav muzejski dio. Tako je. Muzejski dio, ali u upotrebi. Znači sve nam je faktički Da, mislim, koristite ovu prostoriju, to smo vidjeli, jel? Sve koristimo. I ovo vani, na primjer, evo sjenica. Da. To, dok je bilo lijepo vrijeme. Tu smo vani bili u dvori. Znači, kompletno, sve je podređeno, znači, ljudima. I uz to, neki planovi za budućnost je smještajni kapaciteti, da se napravi... Ima, papirološki već postoji, samo eto još, ali imaju drugi koji to rade. Evo viš, ovo ti je isto čardak. I tu je gore isto sjedeća mjesta, tu su sjedeća mjesta, svugdje se može sjesti nešto. Ovo je da, kad dođe da te niko ne nađe, da te niko ni sjetio da... Ojdi gore, bogati, šta? Nisi ni bio. Evo viš, ko bi se sjetio da u čardaku gore imaš, jela? Evo, to vidiš, imaš i ovdje. Ne bi se niko sjetio da imaš. Koliko često ovdje budu fešte? Stalno. Svaki dan. Ne možeš ovdje doći samo pojesti, popiti nešto, ovdje mora biti fešta. Jeste vi kao mladi, kao dijete, živjeli ovdje ili u nekoj drugoj kući? Recite ovo je strica? U drugoj kući, Ali u istom selu? Da, tu sam i rodio. S čim se stric bavio? Molim? S čim se stric bavio? Poljoprivredom. Da, dobro, on je to na radio. To je strine bilo. A da, to rijetko ko kaže, jel? A da, pa to tako se kaže kad... A jasno, čujem. A da. Znači ovo ti je sve podređeno sada tim starinama od alata, od svašta nešto. A da, evo dečki danas isto, tu smo u susjednom selu, isto rušimo neku kuću tamo, skidamo krov, svašta nešto. A da. Evo vidiš, javljaju se. Pozdravljaju, jedva čekaju da dođemo. A da. Otkud dolaze ljudi ovdje? Ma dođu sad svi strana. Jel ima i Mađara? Ma ima. A Mađara iz Mađarske, ne mislim Mađara iz... Ali nisu više ni Mađari ko što su bili, znaš. Nije, pa i kod njih se osjeti sad ova kriza. Osjeti se i kod njih sad. Ali dobro, šta da radiš? Prije su više ljudi su više cirkulirali, sad je to malo. A recite mi sad da vas pitam jednu stvar. Kroz iskustvo, kroz to što znate do sad o životu. Pa će biti bolje? Jel idemo prema boljem ili idemo prema još boljem? Ma, idemo prema boljem. Čovjek mora biti uvijek optimista. Da, ne smiješ negativno razmišljati. Ako razmišljaš negativno, onda te nema nigdje. Moraš pozitivno gledati i to je to. Da i najgore moraš pozitivno gledati. Evo vidiš, ovo ti je Sivko, zbog njega je kupljena ova kuća prije 18 godina. Znači prvo kupljen magarac i onda je kupljena i kuća. Pa nema, evo više, jašemo i prežemo. Evo sad će doći i konji su ujahan. Vani su. Imaš tu, vidi, imaš i zečeva, imaš i, vidi, imaš i kokoški, imaš patke, imaš guske, nema šta nema. Sad vas moram pitat, nećemo ovo pustiti za ove ljubitelje životinja. Samo ti pusti slobodno. Završe u restoranu. Tako je, pa jebemo. Znači ovo je organski uzgoj. Ovo ti je organsko, jednostavno, domaće, nema tu šta. Evo vidiš. Halo, vidi ovo. Dođi, evo vidiš. Dođi. No. Ajmo krka. Eto vidiš. Sada. Ali mi se brinemo o životinjama, bogati. Mi volimo i živiti sa njima, volimo i pojesti, bogati. Pa odakle? Neću jesti iz konzerve, bogati. Nego jedemo pravo domaće. Evo ti imaš tu koze, znači imamo domaćeg sira, ima mesa, ima za... Znači većina proizvoda u restoranu, većina proizvoda može probati, može pojesti, može popiti iz vlastitog uzgoja. Tako je, pretežito vlastiti. Ako i nije vlastito, onda gledate da bude nešto... Tako je, znači forsiramo sve ovo domaće, okolo ti OPG-i. Znači suradnja sa, ajmo reći, konkurencijom je dobra. Nema konkurencije, to treba. To je zdrava konkurencija, to tako treba gledati. To su komšije. Ma da, ne treba. Ako gledaš konkurenciju, onda te nema nigdje. Trebaš gledati normalnim očima i to je to. Da. Čuj, ovim vremenima čovjek treba ostati nigdje. Normalan, koliko može. Gdje se može ostati normalan? Pa jebi nastoj. I što je zapravo normalan? A danas nema više, nema definicije više. Neke vrijednosti koje smo mi učili, toga više
polako nestaje, preuzeli smo sve ono sa strane, sa zapada, bogati, sve što nama bilo nepojmljivo. A kad neko nekad ispriča, kaže, ja sam u Njemačkoj 30 godina, ne znam ko mi je komšija. Ti sunce došlo i kod nas. Došlo to i kod nas, to komšija s komšijom. Ne priča, to svašta nešto. Da. I to nije dobro. Pa kako će biti dobro? I kako mislite, rekli ste, ok, optimizam, to je jedna stvar, a realnost, odnosno kako to popraviti? Nema to vi mlađi morate poraditi na tome. Ne možete me niko popraviti ako ti neće sam. Da. Nema, pazi, halo, ti mobiteli su napravili čuda, internet i evo ga. Toga nikad nije bilo. Prije se to družili ljudi. Evo vidi šta su, pure, šta su. Da. Znači, oprosti, rekli ste nešto, mobiteli... Ma da, pa evo to, čim sjedneš bogati, svi su na mobitelima, to nema više zdravog druženja. I to sve utječe, bogati. Pogledaš ti današnju mladež, bogati, mlade te dečke, pa više su ženskasti bogati nego... Pa sunce, halo, pa nema bez zajebance, nemam ništa protiv nikoga. Pogledaj. Sve, pa upravo ste. Pa nema tu šta biti upravo, pa to svaka budala vidi. Pretpostavljam da djeca su ovdje oduševljena s ovim. Čujte, najgore kad je, dođe, evo sad neki dan su bili, dajte tvoje djece i nekdo 7-8 stariji, i sad sjede, i djeca se razigla tu, vidim ja, gospođa, malo joj se ne sviđa ovako, jel, pazi, ovo ti je zemljani pod, jebe ga, praši se. Tako je bilo nekad. Ja malo vuče nosom vamo tamo. Kad su odlazili, djeca došla gore, prljava, izmorena. Bako, mi ne bi išli kući. Kaže, žena, svaka vam, kaže, moja djeca, kaže, se boje i muha, a ovdje, kaže, se igraju sa konjima, sa životinjama, sa kokoškama. A to je to, pa nekad je tako bilo, pa djeca su igraju, dudovi su nekad padali, ti uzmeš, čim padne mrak, uvatiš, ne znaš šta jedeš, Boga ti uzmeš. A da i govance i progutaš i svi zdravi bili. A danas je djeca, to je, ne znam. Ne bih komentirao ništa, bolje da ne pričam. Ovo je za mladence? Ovo je za mladence. Budu svatovi ovdje, ali često budu svatovi? Bude i svatova. Čuj, svatova će biti još malo i to ćemo preuzeti izvana. Aha, one manje grupe. Tako je. Restoranu. Tako je. I na ovakvom mjestu, evo, fino se podruže malo. Kovertica. Od 9 do 11 kući. Kovertica. Uslikano, evo, sad smo radili zadnji put, bili, ne znam, u Elmašu neka je vila Katarina, prekrasno mjesto, doneli stolice, stavili 40 stolica u bašću, došla matičarka, vjenčali se, zavijete, fino, završili 7 sati mi završili svatove. Ne paš, ali kad pogledaš to je skupo danas kod samog Rage. Ja radim taj posao, ali to više ne znaju koliko bi trebali. To se više prodaje, to se magla više prodaje nego što. Daj da fino jedem kod nekad kako je bilo. Nekad su mladi da krenu u život. A sad ti kroz guzicu preko noći prođe bogati 15-20 tisuća eura. To je kuća na selu bogati. Da. Rekli ste mi, život se promijenio dosta, jel, kako je bilo prije. Koliko se posao promijenio, vaša struka, ugostiteljstvo? Mislim da se sad nekako to sve trend je nekakav da se vraća natrag na to kao čarde, pa staro, pa ti restorani sa nekakvim tradicijskom hranom i to. Pa morat će se vratiti jer toga nema kod nas, a mi smo navikli tamo. Evo ti Slavonija, bare, znači čitava Hrvatska i nekad bivša Jugoslavija, ali mi smo navikli dobro jest, domaće pojest, popit, znači ne znam, uzmi prase, zakolji na ražanj i jedi, isto kao i janje. Mi smo tako navikli i ne možeš ti mene sa 60 godina, ćeš ti mene mijenjati, ne može, mene nisu Bog promijeniti više. Evo nama su odnijeli odavdje 80 svinja, znači prije godinu dana. Ja da sam klasični sad u svinjogojac, znači nakon godinu dana ja bi bio mrtav čovjek. Pogotovo, da. Ko pita za tebe, ni šta, ni kako, ni zašto.
Sve što je uloženo, I, odnošeno. znači zdrave svinje, ovdje nije bilo, nije bilo kuge, evo ovdje nije bilo kuge, ali su odnijeli, ne znam, druga kategorija, treća kategorija, mani se kategorija da ljudima da jedu, žive, uživaju, bogati. Sada, život je kratak, sada, nema tu šta. E sad, kažete, život je kratak, dajte ljudima da žive, uživaju. Ovo nije samo restoran, ovo je doživljaj, da se razumijemo. Čuj, mi živimo, znači doslovno, ja živim ovo, ja uživam u tome i gotovo. Tako je bilo i kod moje prabake i kod bake i to je to. Jel imate djece? Ima. Će djeca nastaviti ovo? Pa najvjerojatnije koji ostala neće. Ne, pa tu, kažem ti, to ti je to, kad gledaš ona još u Njemačku, ona još u Irsku, ona je na moru i to ti je tako. Evo, moj su, ne znam, ošao jedan u Luksemburg, a ovaj drugi je završio elektrotehniku pa radi. Čera je dole u Rijeci, živi dole i šta ćeš ti sada, to ti je tako. Da. A unuke? Unuci pravo, unuci imaju. Možda unuci onda, možda preskoči samo jednu. A, ko će to znati? Ne, ali najbolje kad ne planiraš, ne razmišljaš o tome, ako nekog ko bude zanimalo, dok ide. I super, da. Vi ste tu sami ili? Ne, ima. Koliko vas ima u timu koji radi ovdje? Pa ima nas ovdje 20-ak, bogati, treba to sve očistiti, nahraniti. Evo, dečki sad za dokolo isto rušimo jednu šupu. Evo, tu je gazdarica. Ajde, dođi bliže, eto. Mihajla, Recite. jeste vi Mađarica isto? Naravno. Jesam. Rođen isto ovdje? Inače u Osijeku, ali živim tu u Korođu. Prava Mađarica. Kad ste došli u Korođ? Od rođenja sam tu faktički. A da. Rekao nam je gospodin malo prije da se život promijenio dosta. Da se posao promijenio dosta, da je jednostavno sve drugačije nego kao što je bilo prije. Što vi kažete? Jeste. Rekao je, upravo je, kako je rekao, početci su bili teški, sad je već puno lakše, trendovi su se promijenili, znači od prije 15 godina, sigurno je napomenuo kad smo došli vamo, znači da nismo imali ni struje, ni vode, ali mogu vam reći da je bilo puno lakše raditi i ljudi su bili zadovoljniji, jednostavniji, neprezahtjevni kao danas. Što vi radite točno u firmi, odnosno u poslu, ili tu nema nekakvih podjela, svi radite sve? Svi radimo sve i u kuhinji, i vani, poslužiti, evo i sa gostima malo, znači mi smo svi koji smo tu, evo, obiteljski to faktički odrađujemo. Bravo. Svako zna svoj posao, ako neko vidi treba ovo malo počistiti, počisti se. Znači nema tu nikakve, ja sam šef, ti si gazda, znači svi smo mi isti ovdje. Ajde, pustite više priče, bogati, idemo jest nešto, bogati, a ne ovako da se vidi kako se ide na selu, a ne... Ajde, izvolite, priča, onda bogati, unutra možemo nastaviti unutri. Od priče se ne živi. Evo vidiš, kupus sa tijestom. Ajde, dečki, sjedite, bogati, jedi. Ti sunce. Pa to kažem, pusti priče, da jedemo. Da. Jel postoji nešto što vam je onako ostalo u sjećanju, neka fešta, neki događaj ovdje? Ma meni je sve u sjećanju. Osim Plenkija i... Ali svaki događaj ima nešto svoje. Neki slučaj. Uvijek treba uživati u momentu i to je to. Kad imate više posla, ljeti ili zimi? Nema kod nas pravila. Radimo i te dočeke svatove, svašta nešto. Kažete doček. Badnjak i 31. Da. Kako je to ovdje? Ludo. Veselo. Da. Tak imamo i reprizu nove godine. Ima i toga. Da. Reprizu nove godine još bude jača nego nova godina. Koje je vaše omiljeno piće? Coca-Cola. Nemoj, to ćemo morat rezati. Reže. Znači ja pijem kolu, nisam popio vode zadnjih 12 godina. Dobro, neka rakijica, vino. Otkad ne pijem alkohol. A ne pijete alkohol? Ma nema alkohol. Ovo je za nas. najzanimljivije. Ovo je alkohol je za nas prošlo, znači sve što se radi trezveno, Čisto. čisto. Da.
A onda hrana? Što vam je najdraže od... To nemam. Znači, sve jedem, sve. Ali kako čovjek stari, sve više naginje prema kašiki. Znači, čorbasta, gulaši, paprikaši, grahovi, perkelti i tako to. Nešto je kašikom. Dobre juhe. Nedjelja imam nedeljni promotivni ručkove već 3 godine. 7 eura, bilo nek prije. 50 kuna, sad je 7 eura. Znači juha, kuvano meso, sos, pečeno meso, prilozi, salata, kolače. Jedi koliko hoćeš, ko nekad u Svatovima. Svatovska večera. Aha, kao švedski nedeljni stol. ručak. Da. Ne, donosi ti na stol. Aha, on repete. Znači, djeca gratis, ne plaćaju ništa. Sad ti dođi sa ženom, 4 djece, 14 eura i to ti je. I jedi koliko hoćeš. I to moraš uslikati, ali ajde kad već. Ponesao. Kako se Oj, Bečar priča. molim? Izvolite, ide. Svaka čast. S nama je i vozač konja, takozvani jahač. Kako je tvoja veza sa svim ovim? Pa iskreno sad da vam budem, mislim da vam kažem, sve počelo od kolege kojem sam vjenčani kum. Sestra koja u Njemačkoj prva krenula s tim, sa jahanjem, sa pokladnim, pa i majka pokojna isto s time išla, ima svoje nošnje i od 2 sina njena, jedan je morao. Jabuka ne pada daleko od stava. Istina. Čekaj, jesi ti u nekoj rodbinskoj vezi sa Palkom? Nisam, evo, prijatelji smo, poznanici dobri, njegov nečak i ja smo isto dobri prijatelji, tako da eto, dao mi je kobilu, eto, da koristim kad hoću, da dođem jahati, kad god hoću, evo, za pokladno jahanje bio sam jašio nju, šta da vam kažem, evo, volim sve slavonske običaje, rakiju pogotovo. Imaš interesa za općenito za ovakove starine i tradicije? Naravno, kako ne. Iskreno da vam kažem, sve je počelo to od oldtimera, od auta. Znači uvijek sam volio sve starinsko, tako da evo, ovo etno imanje, mnogi znaju za to tu u okolici Osijeka pa i šire. I svaki evo petak, subota uvijek bude neka fešta. Za pokladno jahanje smo uveli kobilu, u restoran unutra, nas 4 sjedilo na njoj. Prvo se gazda malo protivio, ali je na kraju završio s nama na kobili. Tako da, sve ludo, mlado ludo, kako da kažem. Bolje da umre selo nego biće. Kako ste vas gdje čuli za ovo? Ja vas moram to pitati. Pa evo, preko mog prijatelja Antuna, Imamo prijatelja koji se bavi sa konjima i obožava posao s konjima i tako nas je doveo ovamo da jašemo konja. Znači vas vi dolazite iz Osijeka ovdje, jahati konja, Tako je. pretpostavljam nešto pojesti popiti. Tako je. normalno uvijek. Uvijek, da. I zašto mislim, sigurno postoje neki hipodromi, sigurno postoje još nekakve opcije za jahanje, škole jahanja. Zašto baš ovdje? Pa evo, mislim kao što A se jebi vidi ga, po ovo je ovom ambijantu isto. Privatno domaćinstvo, vidiš sam kad dođeš kako je fino, sve starinski, onako lijepo izgleda. Gušt je vamo doći nego tak prije na hipodrom otići. I više volimo čuvati tradiciju. Ove dvije djevojke i dečko što smo snimili vani, Tako je, oni dođu ovdje jahati. tako je. Jednostavno dati im konja. Evo i jašite, uživajte. Nama je vrijeme za odjavu, a meni se čini da mi ovdje tek počinjemo. Na kućete, tek smo zamezili, boga idemo na glavno jelo. I na deser. Neko nećete ići kući dok to ne pojede. Baš tako. Alko, uzdrade. Uzdravlje, živjeli. Uzdrade svima. Svima sa srećom. Hvala na pregledu. Hvala i vama, sretno.